Kinongkit kam ke Parti Kongres Hapok Kasyatri, Jokong Ribhoi District Congress Committee, RBDCC, bat ki bomsyam labot yu MLA ke Kongres, ki balet ban penyeso syaka Parti NPP, hanin kesengi kila penlong yi kejingelang, ha Raindrop Conference Hall ha Saidan, kata naga benta banyakren halor ki kam ke Parti, badru bakumno, kinang penklanya ke Parti Kongres, wat haba arngut ki MLA naka Parti kilamino, bat kilet ban penyeso no, syaka Parti NPP. Kata kejingelang haparin kinong yalam ka Kongres Haribhoi kadai hadin ba arngut ki MLA ka Parti Kongres Haribhoi ki bakentup yu ba Charles Marngar MLA Mauhati lembat u Dr. Celestin Lingdo MLA ka Umsning ki lej ban penyeso no syak Parti NPP badai halor kata kanong rim ka bala penlong ikinong yalam ka Kongres pakin hab ban perkhat arsin bandru ban pentamai no ikinong kit kam batamai ka Parti Kongres Haribhoi. Harga jingalang banjet bentamai kinongkit kam ke Kongres Haribhoi lajet ya uba MG Karshan Lor kumu Presiden ke RB DCC uba GS Shadap kum Working President uba Defender S Lamare kumu General Secretary UMLA Barim ke Umroy uba Stan Lewis Rembai kumu Senior Advisor uba Andrian Kain Melimngap kumu Advisor uba Rocky Marwen kumu Vice President lembat kiwi deh. Nakaliang ka Ribhoi District Congress Committee ni pelpau di Sukmen. Pedang di jingyai lenti ke ba koram ke ba don ke jingwet lemba ke jingyami no jong ke arwat ki MLA ke ba kum ke parti ngila syania ngila kami lenti sibun ke na i bangin yo bandang ya ke jintrekam nang sukmat te halor ke jingmi jong ki ngem don banong satu kadai a part of Indian party politics. Kejingarung kejingmi pengimdon ai ban ong imdon jisu ai ruem bat kebangi kwa ban ai ke kubor kamtam kerpal ai yang dipai ba nu kesan jong ke parti kongres kalong bakin nomret musim kat sebangile nio ke positive response but ngim artetir ba ngin sele rengkat buat presiden batmai Sasisen pat ya kemas enrollment bat hangtang ini iya ka real strength jong parti kongres suaba kan yami madan sya kino ke election te menta kasih kadeka jingker khu ke parti ke jingmen bat ke jing penskam ya ke mensim ladadon ke bala senjor ke komperkhat ladadon ke bala ki ke bala lenga sepangata ke parti kongres bat kene ke jingja kane kasih kadang jubab dan kementai jengki wat ki ke parti kongres kanom du bat kam judu bat kanom yap lano du tangkini ki bor ke bangidam boleh sebut hadin ba nilai ya kejia hakini ki benai ki ladap hakba ki arngut ki nomi khmat kina yalam jongka parti kongres na po Ribhoi district kata kalong iba Charles Marngar golong presiden jong Ribhoi District Committee angkat bat i Dr. Celestin Lingdo kilamino na kaseng na parti kongres man penyeso ila dia bat ke parti NPP harangkat bat ke jingdan lang gini ba Gabriel Walang golong MLA jong ka Nungston te nagaliang jong Ribhoi District Congress Committee hadin jong di pakat berseni ba nang ba jong ki katukan ni liki tayo ay perkat dengan ipuson kumno ba penklan ya parti halor ke jingduno jongi ya presiden barang ba jong ke distrik kilayo ya karai mentakasi bansim ya kesenjam banjit ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jong parti kongres kentup nadu presiden working president vice president ki general secretary bat baro kinong tikam jong ke parti kongres apa Ribhoi district pengidan hangnya menta baru ki nanti kami batmai akiba ka district congress committee menta kasi laibet banjir ya kena nong kita kami batmai jang ke parti kongres ngene janmir ke bamenta dak jirai lang badi mundur lang jong baru ki member kinong kita kami jong ka district congress committee ilayo bantun scam ya presiden bapura jong ke parti katai ide musar MG Karshan Lor nangta working president iba sunlight Shadap
Senior Advisor Iba Stanley Wis Rembai, Advisor Iba Adrian Khan William Ngam, Ki Vice President Iba Prang Sengkeli, Iba Rocky Marwen, I Reverend PW Penar, Iba Shalwis Malay, Kumjuru Yau General Secretary, Iba Defender S. Lamare, I Astan General Secretary, Iba Donbok Lang Kharsandi, Ki Joint Secretary, Jong Borok Southly Ki Block, Kentup Nadu Ka Umroy, Kanongpo, Kamahati, Bat Ka Umsning, Bat Hagbedi Pat, Bat Ki Member Jong Ka Mahati Block, Kani Komiti Kelayarai, Bagi saya perkhat Pat Hadian Bengilayo Ya Ka Komiti Kebapura Jong Ka Mahati Block. Your Joint Secretary, Bat Treasurer Iba Lambor Bina.